These are videos sent to us by our satisfied users, proud parents who claim, with NutriBullet, we can give our children the tastes they expect, but with the nutrition quality we want. Preporučujem svima, apsolutno svima koji imaju malu decu, da u jednoj čaši naprave svojim mališanima jedan zdrav napitak, neka im to bude jedna užina, bar da ublažimo viruse i sve ono čemu su oni izloženi. Sam imela toliko energije da bi lahko maraton pretekla. Even kindergartens have accepted NutriBullet in their program to teach healthy eating habits from early childhood on. The NutriBullet can change eating habits for the whole family. Sportsmen approve it, celebrities love it, bloggers promote it, nutritionists and doctors recommend it. Pa rezultati se vidjeli čak nakon mjesec i po, dva. U doručak uvijek to popijem, a nekada čak i u toku dana. Zbog prirode posla nekad ne stižem ni jesti, onda znam ponijeti na posao sa sobom. Ja nikad toliko uživala nisam u hrani ili uživam nego sada kada sebi činim dobro. To je potpuno jedan drugi nivo lepote života i uživanja. Raditi na sebi ne treba da bude komplikovano. Treba da bude jednostavno i treba naći jednostavno rješenje. NutriBullet je idealan aparat. Just load it, twist it, and extract it. It's so simple, and just one NutriBlast a day can make a big change in your life. You could do an endless variety of healthy snacks, concrete meals, and healthy desserts. С NutriBullet'ом стало веселее и приятнее работать с системой снижения веса. Для меня сюрпризом было, что в NutriBullet'е очень вкусно делать смузи из овощей, которых я бы просто не съела такое количество шпината или чего-то полезного, что мне нужно было. Поэтому для меня это было действительно открытием, то, что я могу взять stolika pользы, stolika vitaminů. Najednou jsem začala cítit lehčejc, upravily se mi zažívací problémy, v podstatě je nemám, upravila se mi pleť, hmotnost, váha moje. With NutriBullet Delimano, we change the eating habits of Eastern Europe. Just load it, twist it, and extract it. And just one NutriBlast a day can make a big change in your life.